Hello everyone, welcome back to my channel. mayam ngasi se khoi se Meghalaya digi Shillong gi lakpa gi hadi numitu gi blog ni ba ko mayam aduga hadi khoi se ayuk tu thungare sida ko ayuk ta ngana thungare aduga sumaina khoi se thoklei ba ko thungba ka pache loi thama ba thoklei bazar da police bazar da ke gi yon ba aduga gi chana thakna ba pache khara lai ruse ne ko khoi se thoklei ba ko lakpa ga dum aduni mayam aduga pache kaim lotion khola ba loi ramji sumaina thorokpa ga ina sumaina magi lambi sigi video se mateng mateng tro ka papune ba ko changa tina nale amatina clean oina thame ba moi sida ko ani suk jamna una wana hogra ba sida ko una machet ama haidi makha sida ta de ba ko mayam dukki matik jam thina nan na moi maintain tawraga thami aduni mayam aduga sida India gi flag ani khak sumaina sitna sitlaga pai ba se oda yam nusi puning se ko yam tina haidi phajay ba ko mayam asini mayam India gi wide gi phajaba haidi kaino haibu ko khuba mai bu sini mayam aduga mayam khoi se sidagi khoi se la aga hoina police bazar gi point se da khoi se gari se khame khamaga ko khoi se sidari auto ude mayam taxi na ta na bu ye ba ko car macha ajik di car hai tare taxi hai train ko taxi sunate mayam car gumba do adumaina sumaina taraga khoi se sigi center point sida oina thungare Shillong gi sida police bazar da aduga sida poche mayam joli mayam makhal gi ko second hand gung chu joli aduga second hand nataba first hand chu joli aduga second hand sin henna joli mayam aduga sumaina khoi se mayai gi magi first gali sida oina changi ba ko changaga sida poche kai jon bai do jingi ni mayam adum changa ko am su lak pani sumaina bujiti na ko to sida moi gi haira sumaina pek toro yam hachina haidi po udra bai ga jam joli ba ko mayam sumaina po chaja driba bu jitri ba haida jam joli ba ko mayam adum jing disu khoi so try to sai na dum khara mamang da khoi gi ga jon basing do adu sing tu su mayam joli mayam adu se mayam khoina sumaina chat pasida ko ahan ba sumaina foreign gi family foreign country gi family ama uba fangi ba ko mayam adu ni mayam ahan ba su oina adu sumaina haira sing su jon ba se koina sumaina khara laure peke sing se ko adu ga sida ichen pi ma khaje mo umoro khalle ba ko manu sida ko adu ga umoro se sumaina ma khalle ba ko khan ba sida ko umoro jon bi se ko sumaina mo sai de umoro ga sumaina khan ba ya ji ba ko mayam koina asang ba se khara lawi ne ba ko koina thamba ya na ba ko mu nupisina haidi khoigi khaling da be mong do dumai toy ba ko mayam mong mata amni aduni mayam phom de gi pno ma de ko ai su jenga sum ma da hari ne ba ko khaloro no kholo ma dum pira putum law roi na ko mayam aduni mayam mong gi mi ni phom thang haidi phom da mong gi mi phang ne de sini ko mayam phang ban tho de mong mi phang ne do sini aduni mayam khoi je thokle e sumaina poche khara laura ga du gi la e ba ko khoi thokle sumai mi khutchin na mayam saga le ing ba ko loi chai gare mayam aduga sida ina motor ga chana ga sam chaning mani na ko sumaina pi nge de ko sumaina chara mi mayam school da ka si je pura ga chali ne ba ko lai daga ta thina adugi pi nge gi nusi ba memory sing do loi ning jang e mayam sumaina u sida ko aduga khoi je samandana ko ice cream jar sai na ice cream so jar sai na khoi je ice cream khali ba ko ice cream cha ko ngi chama na ba laure aduga ka ngang gi di mari sum ba si charo ye idun atop ma gi tong ana loi laure ba ko aduga ice cream ja chana cha charu ku di ai na khoi se si hotel sida dum phama ga oina jar sai na ko dum phama ga oina khoi se cha na ba tawre ba ko khara manung changa ga si manung phamom jule ba ko moi sida aduga mayam sumaina hotel sida phama ga oina khoi se ice cream de chara ga jum da hal si hai nei ne ba ko adura phama ga chamana phare na kaina ne ban tho ni angang jaw bani na dum phiron da loina tai da na ko mayam adura mayam sumaina khoi se ice cream cha na khotana loire ngasi gi oina ngasi gi video se mayam ta si lo sen jere ge kaina di atei ka hena ka pak tre ba ko mayam or bi ba ja de ma thang da mo sang video capture ke ngasi ne bye bye thank you for watching